Berapa Bos Jali yang punya sejuta luka. Iya. Bos Acim yang mau hajar. Ada deh. Neneng Arjuna Irang koordinator Ligar Jaya. Iya. Salik dina babarung Dina Barung. apa neneng Arjuna Irang suka tenangan tengah urung balung. Wow, 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 sobleng. Nyawang anu ngalang Mandor jambul neng suka tenang. Kamandara jambul apa na bunga suka tenang sedih mana nanguyu. Bapak Bos Haji Giwang suka tenang. Lewat kasa panutan Bos Haji Giwang suka tenang. Panutan Panutan mga bulan bulangan Mandor jambul anu simpati. Lamit daya nyeratan Bos bongkeng pedal bang Bos botak Iya. diwaca tos gipas Bos Dilah, Bos Acim yang mau hajat hadir. salik tidak bangku karena neneng Arjuna Irang suka tenang tengah urung balung nyawang anu ngalangkung di mana nanggung. Ya Bos Gareng, Bos Jali, Bos Dilah, Bos Acim Lewat yang mau kasa hajat. panutan meletas bulan-bulan Iya iya iya. lamit daya nyeratan pemandor jambul Romandor Bapak Mandor jambul. pemandor jambul suka tenang ngapain Apa nabunga? apa na bunga Bos Haji Giwang suka tenang adei. Bos Gareng ada mah Bos Gareng. Yang mau hajat Bos Wareng kapan-kapan anu mah ada deh. Bos Bongkeng anu mana Wow wow wow. Sancang. Sancang apa ul ya yang maren ngalang-langan apa kidulan Garut apa ul Putra Bos Rosin Bandar Padi. ombak basisir katira dina waktu etna Apa ul Putra Bos Rosin Bandar Padi. sayang ngalang apa ul Sayang putra ngalang. Bos Rosid Bandar Padi tatara gajah gajah dosa Najupai tabang saya nagara tempat waktu mencari ranjangan. Wow wow wow. Apa ul weh? Pada di septet Arjana Ali Nyudak putrana Prabu Kian Santang Tilang etang Tilang etang Santang Bos Acim yang mau hajar. Ngalang-alangan apa kidulan Garut Bos Acim yang mau hajar.
ombak kejar di dalam Bos Jaya hadir, Bos Acim, Bos Dila, Bos Jaya, Bos Acil, cina cek beja balaya naga, kancang bakuana pajajaran telah Prabu Siliwangi jadi raja sakti. Ya, selamat datang buat Bos Konde, Bos Konde. Malu dena ita malu batalita apoe salah tika te udah Baca malam sebuah mandayung labarasa denai nana bunyu lanang sejati. kebayang Iya. duduk kena gantengnya Bos Isa, ya putra Bapak Galingan. Haji Giwang. duduk saking kasepe Aisyah putra Bapak Haji Giwang. Wow. nanging kasih sayang sampean Allah. yang orang gampang dapat zaman jalan Aisyah Paul. kayak orang gampang nemoni Aisyah Jawa legian lenang sejati apa saling percaya karo janji terus setia ulas asli Apa na bunga suka tenang. ibarat dewa apa bunga suka tenang sampean wes sayang pasti orang gawe alarang Ya, makasih apa na bunga suka tenang. kabeh wawuji Wow. kabeh ngakobi apa bunga suka tenang pantes sampean Hey. jadi rebutan Iya beres. Bos Konde ada Bos Konde. bayang duduk kadang-kadang nanti sakit mau deui Iya. ayo orang gampang nemoni Hey. Jawa legian lenang sejati Hey. saling percaya karo janji jujur setia ulas apa bunga suka tenang anuman Ada deh. La 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 la. itulah cinta Wow. apana bunga suka tenang apana neneng Arjuna irang suka tenang Koordinator Mama Ida. Bapak Haji Neneng ini. Wow. kebayang duduk kena ganteng Apana Neneng Arjuna Ireng kelingan duduk gelingan. sakit kasepe lagi kasih sayang sampean apa neneng Arjuna irang suka tenang apa neneng Arjuna irang suka tenang Apana Neneng Arjuna kayak Ireng orang gampang nemoni Jawa legian lenang sejati saling percaya karo janji jujur setia ulas asli Bos Konde ada Bos Konde. ibarat dewa apaan dewa asli para tonton Wah. Oke deh.
suka tenang. Jauh kredit saja. Bos Haji Giwang kapayun. Bos Haji Giwang suka tenang. Oh mana ding Ding dang dung. Buka simpah pian kepala nenek Arjuna ireng suka tenang. Apa Jalan tadi dulu lejan lo jalan apa nenek iya mana nenek Arjuna ireng suka tenang anu mana ding dang dang ding dang dung klem dang. klem Bos Haji Giwang suka tenang. Bapak Bos Haji Giwang, Abang Bapak Mandor manusia parti, Mandor ini Jambu, mana bunga Mana Bagus. mana bunga suka tenang.